Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyricha willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Amasua Mariulia Magelia Matalatanchipao Kankichkan Ojilegona Pelegona Kainata Chay Karamchikancherike Rimarininchik Nisham programa Lanchikuan Konan Iskechunga Pusanio enero quilla Iskechunga Pusanio enero quilla Oranche pasó 8:08 de la noche arriba Ojilegon Pelegona Jairikita Itanchiputin Perima Kaigamuleiki Chikchay Kamulanchik Nyariki Wasileki Chingman Yaktaleki Chikman Kai Willarikui Kunata Jeperikui Kusparikao a través de redes sociales, plataformas digitales, Chañatarike, frecuencia 100.5 Radio Agricultura y frecuencia Radio Agricultura de Calambras y 89.7 Radio Agricultura de Vincho, Rico Augiagona, Panichalegona, Chenajarike, Yahuilakuigona Taña, Chihap Chalasun, Chariachkachkan, Willakuigunarike, Augichalegona, Panichalegona, Ricao. Arwilla que con amaña que ella y Kuyasunchik Kai Willa que Cherimon Rico Auglegona Palegona Bacalima Manta Arica Ñoganchi la taja para Cachamuchcama y Jasapa Punchao, que sean nada la tapas, Añagata Repas, Anchata Tallica y Camon, pero Ratuchalata, Talliga, no es para Ratulata Jaripucha con Ao. Chena mi Auglegona Palegona o Pasaculachcan. Porque Ojilegona Palegona, ya que pasa con las cancas lactanchiconape, con la pejaquita y Kailima pipas para cacharín, sericao. Y me pasa con Ojilegona Palegona, rica y para rique la mar huchamantamo, waspimon como costalao tarique rupan. Ainas para que chay rupai ningwan riki waspin la marajocha chay waspin ya kuñata riki kai Guairawan kai Andes lauman hispim rika kai cordillera los Andes wa que pasar jarin hasta yunka kamapas nas pamika alto lao pichay juni Guaira chachiri Guaira chawan tupanakoros para que para chimon riko aulegon plegon costa chiripten kamanam yaku waspimon chuina ten mi mana kai para cancho Costa tarupan inapting merike imainam chay mangkay na ya macho ya no chakong kay mangkacha perika lawachat tasara lawachat tanyawa chay sara lawachat sawat yanupti kay manachum tapachay kong kay tapachang mangrike liu jay waspi chang lakachakor naspaka tapachan kichay gutik sutumong mik anchay nam chay sutumong ikaw pero tapan kichapti jay sutumong mientras kicharea ya canjenate y me tajatam waspi mongricao dejaron que timpuchka tachaisara lawa y que tainat imat pasa coronco ya con mi chaquerón wasperón gariquiaco alto mongribón gariquia con ricao pero mana chemanca chamanda garic para monga chorigo que ya con una palegon nada chacha alto chingararin pero la mar hucha nada que macho ya macho hucha rico que ya con una palegona Tinchay llapalan kay pachari que aja imaninjim chay hatum machule machu mankay narigao tu waspi munjay mika alto pi puyo ri que poring wa que con palegon chay puyo mandam para gacham rigao chay sikuna ri que mana hispi muita atin chay puyo kay Andes lama en aspan se lema mancote ko cospa lema tañata para pero
chayna nisqanku rikao fenómeno natural kay kunanqa Limatañan parachkan nisqanku chaypi rika incluso Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú SENAMI paykunapas nisqa ari kaynam chay fenómeno meteorológicos nisqan riki niwachkanchik riki wawqillaykuna pani chariaykuna chaynata niwachkanchik riki y bueno kaymanta riki mana masta rimarisunchu porque punchaykuna mas sasachakuykuna kaptin ña riki rimarisunchik aunque wakiq distritukunapiqa kachkan sasachakuy porque imaynampi porque kay parakunaya lluqllaraqarin hinaspa ñankunata aparun tiyurun hasta waqtakuna ripuykuspan riki ñanta qhipiruqun hinaptin riki mana riki kachkanchu pase nispa willarikamuchkanku riki wawqillaykuna pani chariaykuna y chayñataq hinalla riki ariqa ninpa willarqaykichikña kaypi churaykusunchik futuchanta rikaw hinalla kaqayqa hinalla riki wawqillaykuna pallaykuna warmata riki maskachkanku iskay warmakuna riki chinkarun kay alluqu machay nisqanpi rikaw kay alluqu machay nisqanpi riki kay Wantukunpi riki Huancabelica Kalamantaqa pertenecen rikaw waklaw chimpapi riki wawqillaykuna pallaykuna iskay warmakuna chinkarun pay warmakuna risqaku riki challwa challwakamusunchik nispa riki yakukunaman yaykusparaq riki paykuna challwarqaku y chay challwasqanpi chaqa huknin warma riki wichirukuykurqa hinaptin huknin warmañataq yanaparqa rikaw y iskayninta riki chay remolino apakun riki wawqillaykuna pan chariaykuna iskayninta apakun hinaspan riki kaypi mana kunankama tarichkankuchu wawqillayku mana kunankama tarichkankuchu hayka punchawñataq karun achkachaña wawqillaykuna pallaykuna kunankama mana tarichkankuchu porque incluso warma masinkunapas maskaysiskansi paykunam chay warma rikaw Teodoro Víctor Quispe 14 años Wilmer Márquez Hurtado 15 años paykunami kay domingo punchawtaraq haykapiñata kachkanchikuna jueves ña wawqillaykuna pallaykuna pajarin minchawanqa ya semanaykunqaña warmakuna riki kayqa riki accidente riki wawqillaykuna pallaykuna mana kayqa sasachakuychu riki a vecesqa hoy 20 kay naturaleza chaykuna mana chaychu sino es un accidente wawqillaykuna pallaykuna warmakuna challwaq risqanpi riki kay sachakuypi tarikurullanku rikaw kaypi maskachkanku rikaw mayun patan panichanchitapas aparusqani manachu yunkapi moto cargueropi hamuchkaqta rikaw aparusqa chaytaq tarirunkuñami yaq iskay kimsa punchawmantan tarirunku lunesman claro lunes miércoles kimsa punchawman tarirunku riki wawqillaykuna pallaykuna pero tarirunkuña kay warmakunataq mana taychkankuraqchu 9 de enero 2026 desaparición de jóvenes de acá de región Huancavelica, de enero, su nombre por favor de los desaparecidos. Juan Teodoro Víctor Quispe. Wilmer Jesús Márquez. Ya. Pedimos a la opinión pública, a todos los subprefectos, gobernadores, alcaldes, serenazgos, policía, marina de guerra, todas las instituciones, Defensoría del Pueblo, por favor, la desesperación de la madre que está 5 días desaparecido y no puede ser. Cuando se pierde de repente de alguien de alto rango, ahí sí, hasta drones, helicópteros, unas palabras, madre, familiar, por favor. Ante todo, muy buenos días. Pedimos a todas las autoridades, por favor, apóyennos en búsqueda de nuestros hijos, porque ya son 5 días que en verdad estamos angustiados que no encontramos a nuestro hijo. Por favor, se les suplica de todo corazón para que nos apoyen, ¿no? Para encontrar a nuestros hijos y seguir. Arriba wawqillaykuna pallaykuna kaypi riki mañakuchkanku riki yanapaykuachunkuya nispa rikaw mañakuchkanku riki bomberos kachkan Wantapi, Policía Nacional, Ejército, kay cuartelmantapas nishkanku riki kay Iskanamanta hasta Watuskallim riki qhatipamunanku
Sasanej kachkan kunan rikiao tariku imainampe porque primero remolino rikiao awjillaykunaqa pallaykuna apaykuron rikao ukumanchu apaykuron chataqchu uraylama riki chay pukurulaw chanta hinaspapas kunan kay parakunawanmi yaku kachkan lluqllasqayna uji rikao uji chocolate ninku rikao kaypaq waykusunchik mayuta maychay. A ver, ¿dónde está el video del mayo? Mayo, pues rico concho. Ahí está. Tompachata, camarógrafo, ahí está, chacacha, mayo, cachacanica, baja, put camerich, con mayo. Chocolate, ricao. Wak put capia mana, rico concho. Chay mixasa tarik más cachacanco. Inas papas achkachatan mira waqa para hanan para kuchko ina para pima maskachkan waqa anan tutay sutil kay para peri que limpe lluqlla richkan rikao putka y achka rikao mirarisqaña y chayna pimana tariskankuchu rikao awqillaykuna pallaykuna entonces chay hayakuchkanku chay llapan autoridad incluso nichkanku rikao sichum kanman hukaqnin autoridadpa hukaqnin kamachikuqpa chay mesosega hasta avión con helicóptero kunapas mas kanraq nichkanku rikao chayqa chiqapya mientras huk llaqtamasinchik rikao saschakuypi kan hinatinqa autoridadkunapas yuyakunkuchu awqillaykuna pallaykuna chay llakikachkan hinallaraq kaypi pasaykachishkanchik ojalá rika autoridadkuna riki llakipayakushpan riki pawarillanman rikao incluso ni defensa civil pas chaypichu awqillaykuna pallaykuna mana defensa civilchu ni defensible pas chaypichu chayqa manaña defensa civilchu nishkanchik rikao imaynampi porque mana rikurinchu rikao rikuritisqa chayqa ya defensa civil rikao nispanchik rikao awqillaykuna panchalaykuna mas rimari awqillaykuna panchalaykuna chaynallataq kay bus punopi perejata sikorusqa wawqillaykuna chuñun unterusqa waqay perejatapish tuqurusqaraq y kaypi riki huk wañukun chunka iskayniyuq kirisqa kay bus churarusqa perejata wawqillaykuna pallaykuna kay pasakun kay distrito de Pichacani Laraqueri mana Pichanaquicho es otro esto no es Pichanaki no es selva central sino Pichacani Laraqueri chay pericao kay puno laupe awqillaykuna pallaykuna chay sirki chay wañukuq Enrique Centeno Choquecota tawachunka kimsa watayuq kay empresañataq sirki empresa Héroes del Pacífico sutichampas sumaqcharaq Héroes del Pacífico pero waqsarusqa perejata y chay perike kay wañukuqta ñitirurullarqa riki y chay carro perejkunañataq rikao como fuerza riptin creo ubicatikuspanku takanakunku chaynapi chay kirisqakuna riki awqillaykuna pallaykuna chayqa pasakurun kay yaqa hayka cuadrallapi nishkanmi pichqa cuadrallapi kay plazamanta kay plaza principal nishkanmanta rikao chay pichqa cuadrallapi rikichayqa pasakurun kayqa riki kay ruta punoman rinapi rikao chay pasakurusqa riki pichqa uraq achillayta tutapay chayllata riki hayna puncha wawqillaykuna pallaykuna chay nishkan riki imaynampitaq chay pasakurunman karqa nispa rikuqninkuna incluso chay carrupi kaqkuna nishkanku rikao apurawman risqanpim chayta rurakurun nispa hukñataq nishkan rikao richkaspan chay chofer chay puñu imarura tukuy tuta carro apasqanpi nispa riki chay riki chunka qanchisniyuq runakunata rikurqunku o chay siki chunka iskayniyuq kachkasqa riki kirisqa wawqillaykuna pallaykuna chay kirisqakunata rikao apanku kay Hospital Manuel Núñez Buitrón de Puno nisqanman empresa perejata waqsaron antes ya perejalla kara
jaja kan mankarja chay pesaka mas que sachaco ericao marri mari palegona marri mari chayna llataj a minari kawajillegona palegona mina kay ikapi kay humedad para chakunawan ricao y calauta jariki anki calau jarupan pero kay urjulawan pasakosqa chay perike mina sulmay kullas jarika wawqillaykuna pallaykuna chay si yaqa huk punchawmanta riki jorollanku kay tayta Héctor García Guerra antes causas jaraq mas ukunej perike karqa mana chay wichispan hapirqachu imapas sino que tapaylla taparorqa mana lluqsimunanta dejarorqachu aychiki chay llapa allpata suchuchisparaq jorjomorqaku awqillaykuna pallaykuna chayriki nichkan kay minas riki chay Socos Minas Oteo riki kachkan kay Nazca suyupi kay región Icalao periko awqillaykuna pani challaykuna masari mariri awqillaykuna pallaykuna mari chaynallataq malay mama kaytaqa awañapish willamuykichikmanchu pero nata rimachaykusunchik kay trío imanimi del cuartel al cuarto del cuarto al trío imanean chay cuartelmanta lluqsirumas pariki kamas cuarto man seqaykusqaku chay cuarto man ñataq risqaku kimsa huk qhari iskay warmi ay simi paskipunakuchkanta huk qhari iskay warmi wawqillaykuna panichallaykuna chay yaqa chay novela pinarqa mana novelakuna kan rikao un camino, dos mujeres takichakunapas kan yaqa chaytara esperachinko wawqillaykuna pallaykuna kay kimsa policíakuna wawqillaykuna pallaykuna iskay warmi huk qhari kay Ayacuchopi kayaq pasakurun mana uklawpichu kay Ayacucho llaqtanchikpi wawqillaykuna panchallaykuna lluqsimusqaku rika unamanta rika chay trabajunkumanta policíakuna kimsa chaqanichkanchik iskay warmi huk qhari hinaspan siriki engañanakurusqaku hinaspa pasasqaku hotelman kimsanku y chaymanta riko awqillaykuna chay hotelpiqa bueno upiasqaku hasta upianakunatas apakuspankuna riqrisqaku y chaypiqa riki maqtacha kakurqa hinaptinsi como iskay warmikuna huknin warmita riki mashchata kuyachaykusqa y chay celosakuspa iskay a pesar que iskayninku chaypi kachkan huknin riki lokoyakurun hinaspansi hasta botillakunatapas chuqasqa peleasqa riki wawqillaykuna peleo qallakuyku chaypa chay kuyaypi kachkaptinku peleo qallakuyku yatinriki chaypi hoteleroqa y chay uyariqninkunaqa imaynama kayqa mejor policíataña qayasunchik entonces policía chayaron hinaptin ayqinku riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptinsi chay huknin warmi policía kasqa chay riq policíapa o sea kay qayakusqanku motivuña rirqa policía chaypa warmin kasqa wawqilla halalla kalsun chay escapachkasqa tinsi policíataqa rabian hapin rika rabianpiqa balantapish pas bala imanmapas karqa ri halallas ayqisqa chay warmi wawqillaykuna pallaykuna chay policíapa warmi chay policíaqa nanay sunqunwan rika chay halalla escapaqta por alterar orden público detenisqatas watuchasqata chokchanmanta aysasparaq riki comisariaman seqay kachinakamusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna chay deteniqnin policíapa warmin kasqa y warmillanta deteneron kay policía rika y chay
warmillanta chay huknin policiawan huk warmipiwan ariki chay hotelpi chayta horas hako que pengakoy wawkalla mana runakuna pengakunchaw nama chay harrichakoy nin hapero tenga chaynam nin chiriga mana cho uywachakunatapas haperin tenga riki hasta chamiga chay qariki manam insultuchu na sino chayna chami kichwarimayninchipaq Mari wawqiykuna palaykuna kaynakunaman pasakuchkay policianchikunawanpas mama penqay turanakurunku chay policiapas warmi policia penqayman riki churakurullan hijusampa riki kaymantaqa riki seguramente rakinakuchun ninqallachikaw imaya pasakunqapas Mari wawqiykuna manan chay fotolla churaykurqankichu arikachkarqan foto manan chay churamurqanchikchu wawqiykuna palaykuna dibujuchallatan churaykusaq imanam qhala warmitaq churamusqa chayñata riki wawqiykuna mamay taytakuna wischukun a propósito wischurqakupas warmachata riki kimsa wata chayllata tarirunku kay avenida Independencia nisqanpi kay punta hospital chay punkun lawpi riki wawqiykuna panchallaykuna chay warmacha riki sapallan wajakuchkasqa pipa maypaya chay kakullanpa rikaw Tengisiriki chay warmata umisariaman seqaykachinku chay atendillachkanku y taytamaman rikujikunanpaq rikaw seguramente taytamaman ña riki rikujikuykunña icha manaraqchu pipas maypas warmata wischukullankichik ay warma rikachkan comisaría de familia nisqanpi comisaría familia kachkan rikaw kay Neri Orampi chay avenida Girón Libertad man avenida kuna aslamika Girón Libertad nisqam kachkanriki chay comisaría familia chayman se aparullan manku kasqariki wawqiykuna palaykuna y kaypiqa siempre yanapanakunanchik rikaw pipas maypis warmachanta wischuymakurqa waqay waqpi kachkan warmacha rikiyaw qhari warmacha kimsa wata chayuqraq rikaw rimari riki wawqiykuna panchallaykuna mas rimari chayñata riki chaynallataq kay punupi wawqiykuna palaykuna punupis riki warmata riki kay ruyru lapi llaqta voleibolista ninchik riki ruyru lapi llaqta rikaw paytas riki secuestrarusqaku wawqiykuna panchallaykuna pikuna primunkunalla kunanqa manam confianza kanchu ni pipipas ni ayllupipas maynaña chunka aylluykipipas manam confianza kanchu ari chay ayllumantaqa nisqanchik kanmanmi taytamama wachuri kanmanmi primukuna tiukuna tiakuna sobrinukuna ahijadukuna confianza kanchu maynaña autoridad pipas ni ayllupipas kunan timpuqa imaynay kayna runa kanchik wawqiykuna palaykuna ayllun temporam kay dañanakuyllapi ari kay voleibolista paymi kasqa Nayeli Kea Wakisto iskay chunka huk watayuqlla payta riki kay viernes punchawtaraq viernes 23 de enero pay riki rirqa riki entrenamientoman rikaw entrenamientoman riki chay ruyruta laqyamuq rirqa riki chaymantas tarde rikaw tarde riki manañ kutiykamunñachu chaysi wawqiykuna palaykuna kachaykullasqaku ka hayninpa martes tarditaña martes tardita riki kay sector Yanacocha nisqan wak Sandia Puno lawpis kachaykullasqaku pero ichaqa mana riki imam yuyayninpichu mana yuyayninpichu astawanqa chay pastilla puñuchikuqta riki jorosqaku chay dopaje nisqanta rikaw chaywan riki puñurachirqaku chayman riki dejaykurqaku ama cuenta ukunanpaq chaysi riki chaypi rikchapakuspa maypitaq kachkani imaynataq kay nispan tambla kachachkaqtas riki tarirullanku wawqiykuna panllaykuna tinsi kay secuestradorkuna kasqa
ayllunkunalla, primunkunalla, kay primunkunas kay warmata riki chay ruyro hatikachaq riqllata rikao, ruyro lapyaq riqllata. Claro, ayllukunaqa yachachkan rikao, ima hora risqa, ima hora lluqsimun, quizás compañarqakuraqpas, ¿no? Y chay periki chay secuestradorqaku hinaspa mañasqaku pachak waranqata, waranqata, mana waranqallata, pachak waranqata, huayku nispa rikao 100.000 soles. Pachak waranqalla, mana waranqachu. Pachak waranqata hinaptinsi wawqillaykuna pallaykuna ayllukuna riki nisqa manam chayna sutaqa atisaqkuchu huñuyta hinaptinsi riki ñakayta huñucha ablasqaku kimsa waranqallata. Hinaptin hinatañaya nispa chay kimsa waranqata pagaykuptinku kay martes tardeta riki kachaykamusqaku kay warmata. Policiakuna hatipaykunña hinaspariki nin ari kay ayllukunallam kasqa riki hinaspa chay ayllukunataña maskachkanku riki wawqillaykuna ña musharunkuña riki pimay kasqanta mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chaynallataq kay taknalawpis riki wawqillaykuna pallaykuna suwata hapirullanku hinaspa karruntapas kañaykapusqaku agay karrun kachkan ropasqa ridachallanpas chay cauchun mana kanñachu may kanchu cauchun ya cauchun rupas agay carro waka vidriunkunapas may kanñachu parabrisan chay ninguna kanñachu total yanay ruyaqcharam kasqapas hina ruyaq pinturachayuqchi karqa rikao paqway laqlay sayakuchka chaynata chaynata ruraykurusqaku riki hayna punchaw achikyay pachapi riki wawqillaykuna pallaykuna kay takna suyupi pichqa suwakuna riki wawqillaykuna pallaykuna chay kuchinillata suwakusqaku rikao akuypis tarpunku riki costalawpi ajupi tunata rikao chayta chiki suwakurqaku riki wawqillaykuna pallaykuna pichqa rikao y paykunata riki chay llaqta runa hatarimuspan hapirusqaku karruntapas kañaykapusqaku hinaspas chay runakunatapas yaqa sipirusqakupas hina chayllapi chay riki pasakurun kay distrito Yarada Los Palos Asociación Tierra Prometida nisqan lawpiraq kay kilómetro 17 carretera costanera ninku rikao chaypi riki tarpunku kuchinillata wawqillaykuna pallaykuna tunata tarpunku y chay tuna riki mana rurunpaqchu sino kuchinillallapaq y chay kuchinillatañataqmi rantikunku con tintipaq rikao tinte natural chayta riki chay industria cosmética nisqanpaq chayantaq mikuypi riki chay tiñinankupaq chaynataq chay pachakuna telakuna riki tiñinankupaq utilizanku y chaytaqa riki ayakuchu puntataqa riki kay zona Belén Santa Ana chay sapa wasipi manam faltaqchu ni chulla telarchallapas sapa wasipim kakuq telar y chay telarpi miki teqipakuspanku riki apaqku tukuy rikchaqa llapa chay lliklitachakunata rikao taksa lliklitachakunata wakiqa frazadakunataraq y chaypi miki chay tiñiqku kuchinillawan mulliwan chullkuwan nogalwan tukuywan riki riqsiqkunaqa tiñiqku rikao pero mana chay kuchinilla chay tiñillapaqchu rikao servichakun sino mikuypaqpas chay mikuykuna chay hamuchkawan chishitukuna gallitachakuna pukachakunaraq imonta tiñichkanku chay kuchinillawan ya mana sipakukunapas ña simichankunata pukaychata pintachakurunku imachawantaq chay hamuchkan tiñisqa chaypa riki kay kuchinillawan riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari riki wawqillaykuna pallaykuna mas rimari chayñata riki chaynallataq kay monstruomanta riki rimachaykusunchik rikao kay
Oscar Arriola nichkaniki kay tayta general Rivadeneiraqa cobracusqa sapakillas chay monstruomanta chunka pichqa waranqata sapakilla doble sueldo rikao sueldo estado manta chaskikugraqtaq kay policía kasqanrayku alto mando kasqanrayku mas chataraq y chay monstruomantapas cobrachakusqaraqtaq imapaq chay monstruota cuidananpaq ya mana payllatachu sino runankunatapas imata ruraq chay tayta Rivadeneira sechon kay policiakuna porque ya chay monstruota hatikacharqaku unay wata rikao entonces chay si hatikachaqku hinaptinqa rika hamuchkanmi ayqichaku nispa hayayku rikao hinaptin si chay monstruo riki pasachaku monstruo runaykikunatan hatipamuchkanku chaypi hapimanman willayku hinaptin chay cuidaq riki wawqillaykuna pallaykuna ama chay monstruota watucharunankupaq chunka pichqan waranqata hinas pagaq chaynata ichkan wawqillaykuna pallaykuna sapakilla mana riki a veces llancho o sapa willakuna sino ya sueldo fijo riki kapusqa wawqillaykuna pallaykuna ipitaq chay Rivadeneira paymi riki kasqa ex jefe de brigada contra el crimen Lima Norte o sea chay suwakuna hapiq o sea pay hatikachaq chay suwakunata hinaspaqa riki chay monstruopa chay mana llamkaq nillankutachik hatikachaq monstruota deqachayku riki llamkananpaq rikao chay wakiqkunataqa manan payqa riki pagawanchikchu chay watuchamusun nish pasaqku rikao brigada contra el crimen peraq llamkapakusqapas hinaspa chaypi kaspaqa ya hamuchkani como watuchaqniki ayqichakuy nishpa riki willaykunata ayqichakuku hinaptin yanqa hatikachaq tukuqku riki wawqillaykuna pallaykuna chay willakuy karunña riki kay Arriola chayta rimamuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna kunanqa riki chay Rivadeneirata qhariarunkuña riki ex jefe policial nichkankumiki aytapi el monstruo wawqillaykuna pallaykuna cuidachikusqa sapakilla pagaspa chay chikichi tranquilo chay monstruokunaqa riki llamkapachakun wawqillaykuna pallaykuna kay policiapa cuidasqan riki tantos extorsionadores tantos asesinos delincuentes riki wawqillaykuna pallaykuna Limapi y huklaw suyukunapipas riki entonces chaymi riki kay monstruota riki mana kay Perupiqa watuchayta munarqakuchu ayqichakuq riki masta hikutaykutinko riki wak Paraguayman ayqikurqa riki primero namanchusmi Ecuadormanchusmi chaymantaqa ayqikusqa wak Boliviaman chaymantaqa pasakachakusqa wak Brasilman chaymantaqa Paraguayman imaynanpitaq chayna purirqa porque llaqtakunaqa manam uywakusunkimanchu ñuqanchik kay Perupi kawsakuchkanchik Ayacuchopi Vinchospi Socospi utaq riki kay Sigilambraspi maypipas porque peruano kanchik chay llaqtanchik pero chay huklaw llaqtayuqkunaqa por ejemplo ñuqanchik pasaswanchik wak Boliviaman rinapaqa pasitam juanchik kimsa killa tiyanallapaq pimaynantaq Boliviapiqa chaskikuqku chay runata pero es que Boliviapiqa manamiki maskasqachu kay Perullapimiki manamiki Peru willanchu riki chay monstruota hamutinqa hapirapuankiku nispa riki willaptinqa hapirunmankuya riki yaykukuq wasinman hina riki kimsa killa tiyaykuq Boliviapi manaraq kimsa killa cumpliykuchkati porque cumplieron hinatinqa hapirus hariaranmanku rikao entonces pasakuq Brasilpi riki iskay killa o kimsa killaman hina chaykuchqa chay tiyaykuq pasakuq Paraguaypi tiyachkan pasakamuq chayna kimsa killanmantaqa Boliviamanta kaqlla kimsa killa tiyaykuspa kutikuq Paraguayman chaynapi chay achka llaqtapiqa purikuq mana huk hawashallapichu riki wawqillaykuna pallaykuna chaynapi wakliamanta riki mandakamuq y runankunañataq riki masta siquykurqaku masta riqsipaykurqaku kay Perupi manaña riki karqañachu mayman escapananpaq anki pagaspa kachkaspapas siempre kachkan riki wakiq policiakuna riki hatikachaqninkuna y chaymanta ayqichakuspa riki wakmanta mandakamurqa chaytami watucharurqaku Paraguaypi riki
y ñame que chayra chimunkuña ari que Lima man ari jaina puncho Lima picar jainas konan ari que ya aparunkuña ari kao chay marina chay localin marico auxilegona palegona chay siri que cae poder judicial man presenta con inap tingri kao chay juicio jalare peri que nin hamja suam garjan que sicariato torarjan que extorsión ta secuestro tan cae pero argan que neptense así con ja y caerona con janes pawao que llegon así con mana nincho ari mana nincho mana ni piñas hacho mana ni yaquis hacho nada wow que llegon a pancha llegon mana hasta banja cosis hakachkan porque ningrika mire que caipe ya ari que fácil kan harikao cárcel manta ari que achka manda kuchkan ko cárcel okulamanta celular tare que pagaigos pare que consiguieron ocupi chay wangari que haya con ko kikingo harikao porque cha extorsión con cha hol que cobra y con cha hina cárcel manta nichkan komiki estaban cosis hakachkan harikao porque Paraguay pe manchan harikao Paraguay mantas mai man pasri que hawa pegas pak manchan kai piña pas policía hakachkan is parikao policía tarikurus papas manchan pore harikao con angare cárcel ko pejao katia con garik célula tapikos pa mandakos pa ni ko khlia con cha cosis hakachkan alin mi papa con aparaman que con angare que wasi pi yachakos harikao suma cuidas ja ahí mana chayllacho sino mana ñari que pipas maps y mataps ni engañacho porque ñari cárcel ocupiñan ni aricao cheña tari que kai taita monstruo tasik aparonco ari mana monstruo soten gari que sino Eric Moreno sotin completoga Eric Luis Moreno Hernández alias monstruo paitas aparunko kai base naval Callao nishanman jay marina kunaman base naval del Callao paitaja aparjako kai ankon manchus no se maijin mancha apachkargaku pa sinaptingsi chaymanta jorjunanku pa hina kachkasja iskapananpaq chaytas musyaronku awqillaykuna pallaykuna ñas iskapananpaq incluso policía paraguaya nisqarika yanqata iskaparachikuachik ñuqa entregachikaykichik completo chatam sanu chatam nisparaqsi chunkayta recomendacamusqa chaytapas nirqanchik rika chaymanta rimaspanchik entregayku tereke yaqa pachak policía riki apamusqapas rikao pero kunanqa sicariato balazos monstruo tajra quitaron manco carga rikao aunque sea huk pachakunawan pacharachis papas hasta warmikunawan pachakos pami que escapanko rik cárcel manta tensi chayta musyarunku chaysi kay base naval Callao nisqan aparunku chaypi que manaña fácilñachu kan escapar rik awqillaykuna pallaykuna chaynapis chaypitaxi kachkanrike kay injertos del cono norte nisqan umalliqpas entonces paykuna riki chaypi tiyakuchkanriki wawqillaykuna pallaykuna kay prisión especial chay régimen especial wansi watuchachkanku chay tayta monstruota chaynallataq riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq alias cuchillo kay alias cuchillo man tenimarqanchik manachu chay cuchillota watuchamusqaku wak Ecuador piraq manachu chay cuchillo haynawata kay killakunapi enero febreropi wawqillaykuna pallaykuna chunka kimsa minerokunata wañurachirqa chaymantami chay alcalde pataspa rik caprichakuspan Limata puririmurqa rikao manaña wakpi solución kaptin kay cuchillo riko wawqillaykuna pallaykuna chayta ruwarqa kunanqa imanintaq kay cuchillo kay mama Keiko Fujimori contratasqa chay minerokunata wañuchinanpaq hinaspan yanapasqa wañurachispaykam ayqichakunki nispa chay ayqikunanpaq
Imapak seguramente accionista y mariki kan wauqllaykuna pallaykuna kay empresa minera poderosa peri kay mama kay Fujimori rikaw posiblemente. Aw chaynapi chay wañuy karuptin estado de emergencia miyaykurun qariki patas sinaptin chay llapa chay wakiqkunamanta chay minankunata quitaspa chay empresa poderosa dueñunanpaq porque chay empresa poderosa mantas quitajku riki asaltajku chay tujukunata ruaruqku hinaspansi riki chay tujuntakamalla quitaruqku chay jorinkuta qullqinkuta chay minera poderosa pato awqillaykuna pallaykuna chay si kay mama Keiko Fujimori pone contratan mancasja no sé kay rimay may kamaya chijap wawqillaykuna pallaykuna chijap kaptenqa ima warmiwantaj kay mama Keikowan rimachkanchik. Claro, Fujimori está con aganengaya manam chayqa yanqam chayqa nispayarikaw. Mas rimari que wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llanchikpi. Chaynatani que jaina puncho nirjayki chikriko wawqillaykuna pallaykuna iska alcaldemanta rimasun nispa pero kimsa alcaldemanta rimasunchik. Alcalde de la municipalidad distrital de Acocro, Mario Dipas. Alcalde de la municipalidad de Socos, Odilon Bernabé. Alcalde de la municipalidad de Pinchos, Faustino Flores Meneses. Chay kimsan manta rimarisunchik. Kay alcaldikuna suwawqillaykuna panichallaykuna pagarachin chay obrakunapi mana rurasqankunata imaynataq chayqa mana rurasqankunaqa niskankichikpas ari wawqikuna panikuna chay paykunapa makinpi karqa riki proyectokuna riki wawqillaykuna pallaykuna kay alcaldikuna makinpi y justamente chay proyectokunata riki rurayman churakuchkarqaku aw chaypa sutin ejecución aw tanto Acocropi tanto Socospi tanto Vinchospi aw porque imayninpitaq mana cada uno mantachu rimachkani porque kimsan yaqa chay kaq challa wawqillaykuna pallaykuna mana diferentechu porque chay kimsan alcalde kaqay alcalde Dipas de Acocro pagaykachin mana obra completo mantachu sino faltas jara chay empresa chay contratista ni se llama empresa ni sino chay contratista ni kono ni ñam churaroniña kaita pagaykuayña nispinatinsi pagaykachisqa riku wawqillaykuna chaynalla kay Socospipas obrata riki rurarqaku y chaypipas igual pagaykarachisqa y chaynallataq kay Vinchospipas wawqillaykuna pallaykuna y Vinchosmantaqa ña unaychañan publicasqa kachkan riki wawqillaykuna panchallaykuna incluso redes socialkunapiraq ima proyectotaq karqa kay Vinchospi kay Vinchospim karqa riki wawqillaykuna pallaykuna carretera ruray riki wawqichallay panchallay carretera ruray creación y mejoramiento del camino vecinal entre las comunidades de Joñani, Jasacorral, Cairamayo, Huiriquia y Ramal. A ver, ya paigusun chicay pinich canica porque achika destino con amgachkas. Creación y mejoramiento del camino vecinal entre las comunidades de Joñani, Jasacorral, Cairamayo y Huiriquia. Ramal Cairamayo Tocondolo del distrito de Vinchos, Huamanga, Ayacucho. Chay michay proyecto aujile con chay michay obra. Chay tamriki kay punta alcaldera firmaikus pa dejaikullasja kay 2022
Guatamanta porque 2022 pega que alcalinche manarak tiar jarachu. Que 2023 taña con que 2023, 24, 25 con 26 está guataricao. Entonces, hay capita que obrata tocorunco 2024 pe. Ña kay tayta Faustino iskaiguata tiachkaptin ña chay obrata tocorjaco. Kay creación y mejoramiento del camino vecinal entre las comunidades de Joñani, Jasacorral, Cairamayo, Wiriquia y Ramal Cairamayo, Tocondolo. Chay ñanta ricuaucle con pelecon. Hinaptin chayta kay informe de auditoría de Contraloría. Informe número 70 2025 caeja diciembre quillapira cae informe jalioxemor garico auxiliagona palegona chay pinichkan cae obra tarrasjaco desde el 1 de junio 2022 hasta 5 de diciembre 2024 chayna ya kimsawa taricao 2022 junio mantaragao 2023 y 2024 ya watapartin que hay obra ta tocos jaco auxiliagona palegona pero imatak pasacoron kai pesrique pagarachinko chay empresa contratistaman mana roasjankunata chayta kai Contraloría ha piron rico auxiliagona palegona kagaya kai pikachkan hamkunawan paskay observación ta hawaiko son hamkunak kriwan kichikchowaya alcalita chagnes pan me chay garemamon nin kichikpas ahí está kay micha observación primero rima hawari son chikay hanantar ahí está y mamale mamá choramos hanich ahí está órgano control institucional informe de auditoría municipalidad Vincha ahí está y obra nichkanme. Ahí está, obra, creación, ahí está. Periodo, chay. Ya leemos, Jairicao. Y cae, Jai Capital, Yoximor, cae, informe, 5 de diciembre de 2025. Chay, perag, diciembre, quilla, perag. Iscapacharo, ascan, chicricao. Chay, ficha ya, perimaswan, chicarja. Pero ya está bien, manam. Tarderach, chorico, auxilia, icono, peleicona. Ya. Y matak pasa con. Orachang, manrizun, chic. Con el más cachaico, sagre que auxilegona, palegona, ahí está. Observaciones, caichatañao hinchasonchi. Observaciones, funcionarios otorgaron conformidad para el pago de valorizaciones de obra que contenían partidas con metrados no ejecutadas. O sea, acá pinizcan no ejecutadas. Mana ruras hankumanta pagarachin. Ningri que au kai tarurarone mana chay obra jacancho. Y deficientemente ejecutadas. O sea, mana riki mana alin mana ruras hayan mantachu pagarachinga sino pagarachinta chay mana alin ruras han mantapas. Basta rora y con garicao y maina walpa taspa cacharin pampata aspi cacharin anchaina aspi cacharis mantapas paga y cachis jata cagaya aurora roniñam taita alcalde paga chay capuaya nispa chaynayata asimismo niscaricao aprobaron la prestación adicional y el deductivo vinculante de obra sin justificación técnica y normativa aplicable. Niro que chay contratista taita Faustino Holgen faltaron que obra kay tokupananchikpaj. No toco pachay cachison ya. Por lo tanto, ¿cuánto hay cachatán necesitan chica? Ay, no chatawan necesitan ya pachay cusjaco. Sin justificación técnica. Sin manachay leyman hinacho. Además, el residente de obra prestó servicio simultáneamente en otro proyecto durante la ejecución de la obra.
chay residente de obra mana kay obra llapichu llamkapakusqa sino huk obra pipas llamkapachakusqataq. Hinaspaqa imaq clase residente ñama kayqa a ver wawqillaykuna huknin pipas llamkapachakunraqta huk champipas llamkapachakunraqta. O sea, dobleta ganakusqari que kay residente de obra y chayta permitisqari wawqillaykuna kallpallaykuna kay vinchospi. Chaynata nichkan así también. La obra fue recepcionada sin observación respecto a la partida con metrados no ejecutadas y deficientemente ejecutadas. ¿Ahí está? Chaskikuy con chay obrata yachasqaña karqa de que mana chayta tukuparqachu. Mana chay partichata llamkarqachu, pero chay contratista ne con llamkarurqanem nispa. Y chaynallataq chay hachikachaykusqankuta mana sumaqtachu rurasqa, pero kaqaya anki hachipasqapas ñami que rurasqaña nispa nikurqa. Ña observación karqaña, pero igual chaski hora entreganakuy hora chay ari hora chay inauguración hora chay entreganakuy hora mana karqachu. Oy señor contratista tukuchaykuya kayta oy kaymi falta rususqanki kaychatawan yan mana nisqachu. Chaynallataq liquidación del obra sin aplicar penalidad al contratista, porque mana chay contratista completuta chororan genatenga imata rana penalidad mana chay karqachu. Mana cobrankuchu ni penalidad chay mana allin rurasqanmanta o mana rurasqanmanta cobrakurusqanmantapas. Chayñatariki chay garantiatapas kuti kachipun completo chata. Haykatam chay garantiata dejasqa. ¿Está? Hayka pérdidam kachkan kay obrapi nisunchik chayta ñaw. Ahí está, situaciones que ocasionaron perjuicio económico a la entidad por 3.630.688,92 céntimos. Ahí está. Kaita hakikin informitan wawqillaykuna panchallaykuna lichkanchik. Manam kaita ninmitachu. Mataqmi kaypiqa alcalde Vinchos tayta Faustino chiqnispachu. Y más bien kay escaparwasqanchik wawqillaykuna mana chay kayta diciembre killapi manaraqpas chay imansutin auditoria nisqanta. Audiencia, mana auditoria. Manaraqpas chay audiencia nisqanta rurachkatin chay choraroswanchik rikar diciembre killapi karqa audiencia rikaw. Más bien ñuqanchikqa presupuesto hatiparqanchik igual. Presupuestota mana completuchachu gastan solamente 67% chayllatachu. Hinaptinqa hayka qullqitaq puchurqa wawqillaykuna pallaykuna. Hayka qullqitaq puchurqa. Sicho 67 llata gastaptinqa 33% chay qullqi haynawata maymantaq kay churakuru. Haynawata chay qullqi wawqillaykuna pallaykuna chinkakun. Porque kay gobierno pija municipiopi ima institución pública pipas huk watapi qullqiqa hamun chay watapi gastanapaq. Sichu mana chay watapi gastarunkichu hinaptinqa watanpaqa manam churakusqaykichu. Manam kaypi niswanchu haynawata mana gastaranchik churikaw nanqa churachakusqanchik kachkan chaytawañan kunanqarik gastachaykus. Manam mana gastasqayki qullqiqa kutikunmi mayman gobierno centralman maymanraqma. Entonces chay 33% chay qullqi kutikurqa gobiernoman
y chaymanta publicarkanchik naptin chay alcalde defendekninkuna más bien ñuqatataqmi insultawanku hampa llamkapakurqanki kaynawanna nispa wawqillaykuna pallaykuna en realidad qariki acaso chaywanchum chay rurasqaywanchum mana municipio o alcalde atirur gastayta no tampoco uicha ñuqa kay publicarusqaywanchum chay yan harimay rikurirun mana rikuwawqllaykuna ahí está a ver kaypi kachkan a ver ruraychakuna ¿dónde está observación kunata justo más kachkanchik bueno awqllaykuna pallaykuna chayna yanqataqma pero ahí está chay qulqi tukukun qulqi ripukun kutikun nimanchik mana tukukun qulqi kutikurqa riku awqillaykuna pallaykuna 33% presupuesto tamana gastarqakuchu y chayllapi kayta churaswanchik karqa pero mana riki pantarachusqanchik wawqikuna panikuna riki hinaptin hinaptin riki wawqillaykuna pallaykuna ahí está, ya hemos encontrado una observación. Ahí está una observación. Kajacay pinichkan chakatas ruras jaco. Expediente técnico, pero chaca ruras jaña, kachakay. Justamente kay foto ta toman a koiko, kuchay foto kachkan kajay ruras jaña nispa. Pero imatag pasa con kay chaka pahari que kay lawaklami ki chay chakanan taruran korikao. Mana chaka imabang machakan kako. Altong hari que al payaman chakay ko tengo hari que tiako ikong manikaw mana ukong manta imap sapi mo tenga ukong manta miki tranca chara hari que happy mong kay chay mang miki chakang keri kao kuyo takas pa fierro takas pa cemento takas pa kay kasupe ka cemento kakay picha observación kachka kay chapi mana liki chay chaka wachtang o sea chay tranca cemento man turas kay kachkan chay tranca hari kao chay base chay man chakanapa porque kay chaka hari que altullanmi claro el chaka ninchik llapantaña rikao pero kay ukun hari que trankanmi wawqillaykuna pallaykuna chay trankan ta aspirunku rikao y chay muyuriqninta riki rellenannanku karqa rikao chaynapi ama kay yaku hamuspan kay tranka ruwasqankuta afectananpaq porque justamente yuyachkani kay pachak chakata chay pachak chakata igual kay natural sakinatenmi que mayo vinchos mayo amukuykos pari que wakla kaylaw tari que ayarus harikaw natin chakaqa chawpi prekurun mayo ka kaylaw nin waklaw nintaw imaynam sillata churarunchik inati chay o bancata churarunchik pampama chay na banca ina tiakuchkarqa mayupi natimi que rellenanko rikao chayraq rellenanko kayla wakla tahanan manti kunankapap chay feo relleno kachka wawqillaykuna pallaykuna kunankapap ma feo relleno porque waktaqa riki sumaqchata más hanachaman más horachamanta rellenananko karqa riki sumaq derechoniqchata rikunan patakrayaq kachkan rikao hinalla kachkan chay paqchaqcha igualito kaytapas rurarunman rikao como mana riki kay chay trankan chay ukupi rurasqanta riki mana rellenaykusqakuchu nisqa rikao chayna kachka observación kuna wawqillaykuna pallaykuna achka mana chullamantaqa observación ta hawasunñachu porque achkasu kaypik kachka hayka páginas son más de 200 páginas wawqillaykuna pallaykuna entonces ya no vamos a ver todo ya wakillanta pero chaqay liykunchik lo más importante en wawqillaykuna pallaykuna alcalde Vincho si pagara chay contratistaman mana rurasqanmanta mana allin rurasqanmantapas kay chakamanta nenrikao ari rellenachaykurqanchikmi chay chakatapas nispa pero en realidad mana rellenasqakuchu y chaymantapas yaq llamkasqanmanta hina nadatachik hasta riki palya kacharirqaku rikao y chayman cobrakurunku completuchata riku wawqillaykuna pallaykuna socosman risunchik socospipas igualito wawqillaykuna pallaykuna
Sucos pipas igualito. Ahí está. Otro informe. Informe de orientación de oficio. Ima obra Tajasja, participación en la supervisión de obra, mejoramiento del sistema de riego de Suyruyuj, localidad de Pajpapata, Colcabamba, Pocaloma, Marcari y Yanayaco del Tito Socos, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Che obra takay Socos pipas rorasjaco aujillaykuna pallaykuna. Y chay pipas igual pagarachisjaco chay contratistaman mana rorasjakunata. Mana hispisjakunata. Entonces, a ver, kaypi nichkarikao, a ver, chay documento chata, ay chay observación en tarikuchkanchik choma, marca ego tongaykuskanchik. A ver, rechaykuech más kachaykusaq chay observación, kamas chay observación nenta, kaypeqa oxi nikuchkantaqma, que hay bastante también. ¿Cuántas hojas son? 22 hojas kachkan kay observación, pues hojilaygona palaygona. A ver, vamos a ir desde adelante. Mailau chapito chay kachkanka, ahí está. Aquí está. Kaypeqa sibia nichkantaq imataq chayqa pantaronchika Contraloría pues pantasqa wawqillaykuna pallaykuna. Pero imataq pasakuron ya kay sukusmanta rimaptinchik wawqillaykuna pallaykuna. Mejor chay observación de frente tañarika. Yanqañam kay maskachkani porque maymanchi yaykuron kamas chay observación chan. Ay chayta mana tarishkanchikchu. A ver, ¿dónde está esas fotos? Foton de encachcarga, chingaron foton con apps. ¿Qué ha pasado con aquí? Bueno, ¿dónde están sus fotos? Foton de encachcarga, chay, foto, manche, esto creo que es, no es. Y chay pipa su aujillaykuna pallaykuna hawachkarani y manej de que kay obra tarwasa kay hina kay nalla piña kay alcalde hipallan piña kay wasita inarikruasqa kurikao y justamente mana punkuyuqta mana ventanayuqta punkuyuqta o ventanayuqpas kachkanman hinaña pagarachisqaku aujillaykuna pallaykuna kaqaya. Se pagaron por obras que nunca se ejecutaron como puertas y ventanas metálicas, instalación de arcos, relés deportivos, pero mana chayna rurasqa kachkaptinpas chajaya wawqillaykuna pallaykuna pagarachisqaku kay socos pipas. Y justamente chay fotokuna kachkarka informe tachos me pantaros paga. Había cantidad de informe de Contraloría. Y mana chay parte chacho kay kasqa pinchos pa mesa original. A ver si ahorita conseguimos de socos. Con allan chay socos pata más kay kulasonchi de Contraloría. Porque no se tiene por qué escapar, porque kay completo informe taruachkaranchi, kari informe maki piña carga, pero igual acá y perique mana. A ver si es esto, a ver. Aquí está. Aquí está, con la carretera runchiñerik huklao chapin huk tamik huk documento tam descargado las jane. Apurao pericao. Aquí está, ahí está. Kajkai paujillaykuna pallaykuna. Servicios no ejecutados, kajkai kai pinchka. Imagen número 2, servicios no ejecutados.
de instalación y puertas y ventanas no ejecutados, pero pagados. Ahí está. Kay perrique chay contratista nero ñam punkunta churaroniña, ñam ventananta churaroniña, pero mana churasqachu. Pero sucos diste tu manta cobra corosjaña wawqillaykuna panchallaykuna. Cobra corosjaña. ¿Ah? ¿Qué tal? Gracias chay contratistakuna. Wawqillaykuna panllaykuna rikao. ¿Ah? Igualito también kay tukupananchikpaq kay napipas. ¿Ah? Acocropipas igualito ha pasado. ¿Ah? Chay proyecto de agua y agricultura. Mana chay geomembranas, válvulas. Rantira que chay pozo roaro sunche huchachispa que siempre que canan que chay válvulango no van a huchamanta y mañana gorgoronki. ¿Ah? Chaykuna mana yaykusqachu almacenman, pero almacén pega nichkan. Chasquiruranim nispa. Así que almacenero con absuado que tiene que haber. ¿Ah? Tiene que haber control. ¿Ah? Entonces, chasqueracho o imagina almacén, quizá obra ya chasquero, pero igual obra chasquis papas. Kanan meri que wawqillaykuna palaykuna documento. ¿Ah? Chaykunan pasakuchkan llaqtanchikunapi wawqillaykuna panchallaykuna. Alcaldenchikuna haynawata pagarachisqaku kayqa haynawata pagachisqanku manan kunan watachu kunan wata inerllapiran kachkanchi chayram obrakuna qallarinqa. Haynawata pagarachisqaku por obras no ejecutadas. Chay proyecto un copi wawqillaykuna panchallaykuna. Y chayqa pitataj perjudican hina kikin llaqtanchiktamiki. ¿Ah? Kaypi nichkan rico hasta natapas chay ruiru hatikachanankutapas ninriki chay cuadrado cimentuchawan rurasqam chaychapi plantasqam, pero en realidad allpallapi istacata ina planta y kullasqaku. Ahí está. Ahí está. Kaypi nichkan umachampas instalación de arco de fútbol en un agujero sin sistema de anclaje en dado de concreto. Ahí está. Aquí no mentimos, aquí no engañamos. Cagacha arco wawqillaykuna. Contraloría para foto rulasqan me cae. Mana kayqa zapaqchu. Ahí está. Ahí está también su oficio. Bueno, tenemos todo el documento en la mano. Bien, oram ganaron wawqillaykuna pallaykuna akukropatapas chayna chay mana almacén yaykusqanmanta hawananchikarqa, pero igual, si no hay foto, ¿qué foto vamos a sacar? Pues no hay foto. Almacenero ni con que are chasqueran nis parika, chasqueracho, imagina almacenero, pero si chumana chasqueracho es perjuicio del municipio. Chayna pasakuchka llaqtanchikuna wawqillaykuna panichallaykuna, bueno, kunan qaripuchakusunchikña paqarinkunaña mas tarimarishkasunchik imakunamantapas. Mas rimari wawqichallay panchallay. Tukuykuña rimarininchi informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata kay wayra wasintakama yatana kaq kamachikuynintakama kaypi mirimasun tukuyrikchaq willakuykunata llaqtanchikpata Perú suyunchikpata hinaspa huklawkunamantapas imam kaqta mana pantachinakuspa chaynaqa lliw willanakuychik hinaspa kichaychik uyarinata uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, Willarimos un kichik, chaynaja hayakamuy, Willakamuay, utaq asuykamuy rimarina.